سلاوێک بگەرماهیە بەرخۆدانیا شەروانên هێزên سووریا دموکراتیک لە ڕۆژاوای کوردستانی لە هەمبەر هێزên ڕەش و تاری تەماشاکەرên هێژا سۆزان بابانم لەگەڵ وەم بۆ پێشکەشکردنا خەلەکێکە دن ji بەرنمەیە ڕیا کوردستانê شەڕ گەرمە هادا کوردستانی جارێکە دن بووە جێ عەگید و mêran جارێکە din nepeniyên mezin li wan erdan tên avakirin şervanên hêzên Sûriya Demokratîk li ser babetێکی لەسەر بڕیارێکی بڕیار بوو ji navçeyên Dêrhafir û meskena vekişin lê tevî biryarê jî lê çekdarên komên girêdayî hikûmeta Sûriyê agirbest û peymanan binpêkirin û zûtir ji demê xwe êrîşkirin wan navçeyan û di navbera çekdaran da û şervanên Hesedê şer û pevçûn derket û heya wan kêliyan jî şer û pevçûn her berdewam bûn ji bo zayna zanyariyên zêdetir nîqaş li ser babetê ve berê xwe bidin Rojavayê Kurdistanê li bajarê Qamiş li Brêz Ehmed Mihemed rojnamevan li gel me ye kekê Ehmed silav rêz ji bo te spas bo wê derfetê سلاو ڕێز بۆ هەموو تەماشەوانەوەی هێژا gelek spas xwazim ji ber ku hûn li navçeyê û rasta rast dişopînin agahiyên herî dawî yên li navçeyek û berdestê wan hûn me ra parve bikin kerem ke يعني حلال حاضرنا شر و پفچون يعني سرانسری 35 کیلومتر وک انیه که هیز سوریا دموکراتیک برسم بده ریش چتین گریدای حکومت دمکیه سوریه به تایبت افشار و پفچون گدرد کبن هین برسم داینا هیز سوریا دموکراتیک تیده هیل روژاوای کانتونا طبقه در دوری مسافت کی 35 کیلومتر دوری ناوندا باجار طبقه شهر و پفچون لوی داره لکلکا باجارو که دبسی عفنان و باجارو که بوعاسی لوی داره شهر و پفچون هیه برسبه که تون جالیه سوریا دموکراتیکش بود چطه حکومت دمکی ته داین وکی دتر لالیه باشوره کانتونا طبقه او جدوری ناود باجار طبقه در دورا 45 کیلومتر دوری ناود باجار طبقه شهر و پفچون لوی درجی دندو امید ناور از سوریا دموکراتی و چته حکومت دمکی ده دور دخواست بو چته حکومت دمکی ایریشی نقطه نزد سوریا دموکراتیک که بلافر لشگری یا طبقه لوی در دست سر بکه لی برسمه تود حیابه که لیش جبوانا ده داین اف آگاین هری داوین ها گرم سر روی عرده هنک به گریداین هنک شانین به حکومت دمکی و گریدای دنام هرمی با روجلات سوری ده به تایبت لگندوار روجلات کانتونا طبقه الباجار منصورة البدري هنك شانية خاصة المتفجرة بكن سرورية خاصة الباجار فرز بكن لبرسبا أسايشة طبقه جوفا شانية تشيبو وكاريب دي ساجي آرامية بگرين باجار منصورة پر حکومتا دمکی دراگاندنا خود پروپاگاندا دیگه گلک باجارو دست سر کرنه دونتر کانتونا طبقه یعنی جغرافیا کانتونا طبقه دل تاگاهی ویرنگی حیانا ناتن تکسکرن هز سوریا دموکراتیک حمود افغانی و زلالن باجار منصورات کم کانتونا طبقه دو تمامتی به سروریاز سوریا دموکراتیک دیه باشور طبقه شرو پفچون لوی داره لکلکا بلافرگاه لشگری یا طبقه شهر و پفچون بردوام ده که بر سرکتون داین جانیه سوریا دموکراتیک و لالیه روژاوای کانتونا طبقه الکلکا گند باجاروک البوعاسی و ده ریجی بر سرکتون دیا هز سوریا دموکراتیک ده داین اف شهر و پفچون حیابه که لیه چما درکت انتظانین گرکش بس بده هز سوریا دموکراتیک جه هر دو باجاروک در حافره مسکنی یک کبر روژاوای فراته گبسر پارزگاه حلبه بده گرک خوشور بکشان دا هیز خوابانیا روجلات فرات بجی کربال حکومت آدم کیم چتین خواه ایریشی هیز سوریا دموکراتیک کردم حاضری خود کرد که شوی هرمی وکش لور هیز سوریا دموکراتیک جی بریاش وارانتی بو گرک آگر بست تمر نیابانی آدم نتقیمن لی لور حکومت چتین حکومت آدم کی ایریشی لشگر هیز سوریا دموکراتیک کرن هنگ دو گروپ سه گروپ هیز سوریا دموکراتیک الوان در خستن جبره و دخواستن وانا وقت دیل و اسیر بگرن برسن وکی هیز سوریا دموکراتیک و گروپا چه بو شر و پفچون درکتن کاری بو و گروپا خوابگی اینن آلیین هزی خواهی کوم بونه لدرگی و حد و باجاروکا جبره که جی دخواستن هنه کرمه دتر
بدست بخل دفعی ده اتفاقیه دو نافذ رئیس سوریه دموکراتیک و حکومت آدم کیده چه بو بسپانسریا کوالسیون ناف دولتی و هنگ ولاتن دتر تخصص إن كريم دتر بدست فمخلي برسنا كي توت حياة أبي كيني جالي سوية ديمقراطيك به داين شخوا ديريشا خوي لسر جندواري طبقة دجي لجند دكذا رجلات كانتونا طبقة غانم العلي الويدري هاواركي شتين حكومت دبكي كات الويدري دان جماعين زاروكي بريندان بو هاتي راكرم نخشخانه وكي دتر يعني هنداهي يان جنبجن برينداري هجمار حياة أنا تحرد ميلاد شهي شتنا هنا آگاهی زلال نبون الشر وبفتشون بردوام الحياة في كينية اللي أفزارو كي جد مالا خد بو هاول سر مالا وكتي جالي شتابه مكاري بون فينا تسويق بكين أم بورا بارو لكن الحالة الحاضرة آگاهين جار ميرون شاداوي الهرمه بفيرنجيه لبرانبري يعني تكوشينا قال بكون رجلات سوري جي ددومه داخلين يعني ببريا خساره بيد بالات بكشاندن هذا اتفاق تين كرم بله بسبونسريا كواليسيون او دولتي غير كواليسيون او دولتي بيدك نبي برانبري في كين باشا سر اساس كاكي احمد برياكو ام بتشن سر داخياني ريف بريا خسر وبابت يندن جبركو اگاهين زلال قلونا جبلي او زاروكين كو شهيد بو يجيانا خوش دستا تانها شهيد وبريندارين دي ترج عليين شروان اندا و تثبيت كرياجي اماري بردستي و انغو كشتين چتايان چكداران كو هاتنا كشتن چه اماري كيل بردستي و هيا يعني الجوري تكلمة بس سوريا ديمقراطيك وار هنا تاجمارة كي زلال درنكتي هولي للجوري آگاهی تيمار بكرنج بيج كس شهيد كندنا وزيدتري بازه كساجي بريدار هنا شروانا دا جمعوا إيريشين جهاتن كرن بتايبت جي وقت ج بشتي الهزة سوريا ديمقراطيك دا دما حاضرية خود كر جوا هري بليارا وي هاتيستان دنگرك جوا داري بكشه دما حاضرية خود كرن چته حکومت دمکی ایریشی وانا کردن دوی انجام دیجی هن کابل شهید هبون اجماعی و پنج زیاده دری پازده کساجی بریندار هنن لهین تام زلال آگاهی مبدست نخستیه مک آگاهی دست بک مرکاره بیجش برگی شهر و پفچور اینا بر دوام العالیه دترجی گوری مالپرین حکومت دمکی پار بدکه کشتی و بریندار عالیه دترجی دنجاما و برسرداینا تون یا هز سوریا دموکراتیک البری واچتا دومینه کشتی برینداری عالیه دترجی چتیا هنه نزلا نبوی هجمان بچرنگیه بلکه ساعت پیش ده بهتر داخانه بیه در باره درک کردن افکار بین بوار پار و ممکن یا جدریا حوالی خواهیم چه افکانیه می ده هرمه ده بهتر هم زلال کرد باشا و بحث بابتێکی gelek گرنگ کرد بەرکو gelek باندۆریژی کریە بتایبەتی لەسەر gelê me لە هەر چارپارچەیەن کوردستانê ji ber ku hûn bixwe li herêmê rast li gel hêzên Sûriya Demokratîk di pêwendiyê dane meseleya propagandeya ev medyakarên ser bi çeteyan ser bi çekdarên hikûmeta demkî yanî dibêjin wa em ketine wan dera we me ev vê yekê kir ji bi hûn jî piştrast dikin ku taniha berxwedanî û şer li ser vê yekê berdewam e برخوادانی بردوام هر دو جیه که ما بحث وانا کر هم ل روجاوای کانتونا طبقه لکلکا گنده بوعاصی و شر و پفچون هي حیا ما گاوا که جی پیش در نهاتن در بی سینور گاهاتی اتفاق کردن گرک لوی در جیبه من خاصن بهتر و دوارم بهتر بگیرن لور کلکا گنده بوعاصی برسه کی تو جهاز سوریا دموکراتیک هي لالیه باشور طبقه دي ساجمه دوباره كنت كسب كلکا بلا فرقه عس لشکری یا طبقه لوی درجه شر و پفچونه برسه کی تو جهاز سوریا دموکراتیک هي شانه واد هندره باجار منصور عدیت کبر و جلات کانتونا طبقه ده دور ده هناك شانه وانا لمو تفجرت كربون دخصن آرامية وهربة تبليه بدو بكل هذه أصايش كتنا لمو تفجري أو دبر حما أوبراسيون كر وقريب ديس أولهية بقريب هندره باجار منصورة. باش هذا احمد شانه وان بشارت يدناف الرقه وتبقى وانا جي تبليفي تشينك نجبر دمن بري براسي دم روخانه بشار اسد دام ديد شانين واني بشارتي قالك جارات خواص تبليها في تشي بكن تانا هات شي حالتك بصاروا ندانا يعني هذا أصايش هم الطبقة والرقة يجي جبرجة راس جبهية وانا مفاتشة تيار هي الحمد وهريما جي قد خيا دركتنا دربة راجعان دوش برجة هذا كي بر بهجمارة كي بر مازن دونري طبقة ورقة دي لفو تفجر
یا حزب سوریا دموکراتیک و اسایش هي حيانا رينا دانه تشانا لندن طبقه ورقايد كاربن لو تفجرك كنتنت باجار منصوره در رجلات كانتون طبقه لو تفجرك باچه و همن برسبه کی تو جاليه سایش راحت دایم قریب و شانه بلاوه بکه اپراسیون خطور ده بردوام بکه و قریب دی ساجي عربيه بگرین باجار منصوره لی حيانا دندره باجار طبقه ده یا رقادين تلفو تفجروا چه نبوی مدیا بله دیجیتال بیشتر یا حکومت دمکی و چته به گریدای و نشانه و بلکه این کسایت در کبن کولانه که دیمانه که دکشین فوتو که دکشینن جبا مدیا دیجیتال رشینن و مدیا دیجیتال سر ناو خو وگه چته وانا کتنه و باجارو کتن باجنه که عالیه کسایت این خفروشی بلکه نبا باجار نبا گنداده هبن واف گریدای وک شانه و صورت اجوار چینن بلاف دکن وگه ددن دیار کردن وگه سروریا خود سروا باجار یا و باجارو کدای فرض کردن بله باشه ایرو دما شرو پفچون دا مدید گلک جارا بالافرن شر یا هزین کواليسيوني لعسمان دگاریان لگور نیرین آوا دما پیش د هلوستا هزین کواليسيوني و چاوبش برکو تان هاجین شرو پفچون بردوامه يعني حيوانات برسلكي كواليسيون جبو فاتشتا تشينا بو يعني تشتا باكش بري نيف ساعت جنها بربرس ياجي رايدار گشتي كواليسيون لندر سوريا دافيانيه كي تون دا خاص كرج حكومه دبكي داغ او شرق جبدوار حلب بقر حياتي جيجه طبقه او شرق داي دس فكرن جرك في شرير را وسطينه جو داعش شر حرب عادية سود وردگريش برگه کیجی گرک حکومت آدمگی وی شر خوار را وستینه حیا انا شر را وستی بلکی تی پایین بلکی ساعت پیش لنفو تفگرکی کواليسيون تون دیانجی برسوه کی جبو حکومت آدمگی و چته به دایی لحاظه کلیه تبرسوه کی سروا چتا نهاتی دایی جالی کواليسيون فتنه بالاخره بنا العزمان طبقه لرقه لسكانتون الجزيره العاليه ديرازوري العاليه بدافع تشرين اللي تفجركي كواليسيون هي عزماني هي اللي سروا عرضت حركات اوتنا وحياه انا جيت تشتا نكرنا هدف بله ای باشه لکمپا هوله تان هاچ لبو تفگرک چه نبویه چه روشه کنه آسایی لکمپا هوله ین چتین داعش چه نبویه لوان نافچان برسكي بر جرينجاش برجلور مالباطي تشتين داعش مينن همشي زندان داعش بندري امبجم تايبت كانتونا الجزيره هنا حياه انا تا اگاهي درباري لفو تفجركي داعش بندري وان درade چه به مندی تی و منگرتی حیا انا جی تدخلنی اصلا شویز سوریا دموکراتیک دو چارچوبه در نکتنه به گمان داعش خوازه سودی جی ور بگره لتدبیر پردون جالی از اسایش سراسری باکو رجلات سوری تیم گرتن لبو تفجر کی پر مزن یا اسایش هیئت ناباکولانه بله باشه ککی احمد ابن گشتی روشا میدانی بو ام تخوازن هنگ مسئله سیاسی جی باخون براستی یعنی دو شف و جدید احمد شرع پیمان نامه کی امضا کرد وکیکو کردا بالرسمی و ناس بکن لسوریه ده لی پرس اوه ذاتنش خود 14 زیده 14 سالن کرد با اوی که فرمی زمان و سر زمان و چاندا خوش جیاند کن زیده باری ویه که لگل زمان عربی و کردی و سریانی جی که ام نجی زمان رسمی و پروردن لباکو روشلاتی سوریه همی گل نافچه کارن با اوی که آزادانه جیان بکن هون اف هلوستن احمد شرع یا جی اف پیمانه کو امضا کریه پیامه کوش بو کرداش راندیه هم بگشتی به ناچاو دنرخینن يعني هذا جالية سرانسري قال كرد لرجباي كردستان وهمشي درفة بفيرا انجيل في دافلانية هات ما يذكرن والفي برياري اف برياري كي جالية سروكي حكومة دمكي فاتي ام ذكرن تقانونية تاوي تن دكي جا دقيقة كار في بريارة عليه دي ساجيج ولي راك نوك مافكي رواد هندري دستور سوريا يا بيش روجي هاتی نفساندش برگه کشی برگه کی نه قانونی و نه اصایی جاری گلی روشنبای کردستان لوی بریاری هات میزکرن و علی کی دیتر ویژی دبل سیاسی دلیت نرند بشه اف یک آنی خاباندن دخوازه سیستم آری ببری خسر یا باکو رجلات سوری یا کرد عرب سریان چرکس ارمن همین چی خناف دیگر سیستم کدانه آوا کرن جبور رل بلابونا و سیستم دراوا سوريا داي بلاكر ريل بشا ويا كي بقرا و تبلاهيه نافا قال باكو رجلات سوري دربخه بيجا با ازما في كرداد دمو حيارا و چما چكي رابك ورن ده چكي تسليم بك بجبوغ
گل خرسیان دیجی کردا سور بکه در که نقطه پیشاندانا یانجی لدیجی هز سوریا دموکراتیک و لهز بیجر ریبریا خسر یانجی دیجی کردا بدر در که قشر و پنچونه واقعی تنش با زمان کرکی بود زمان هیم خرسیان های زمان وکی دتر ترکمان های چرکس های در که وانش پیشروج سوریا دین مافی وانا دندر دستوری ده بنفساندن وکی کرداش بر کیجی بیرنگی جالی کردا بل مجاری دهات نری الملکی تجید بجن دخوازه لسر کومکوجی که در حق کردا ده در حق گله با پروژلات سوری دی رو دده مشاندن او ارتش خای دمکی دخوازه لسر وینا بنو خمینه جبورای گشتی یا جهان یا هر و هر جرد بجه گرک مافی کردا مافی پیکاته سوری گرک پاراستی به پیکاته گرک بندر سوری ده پاراستی به مساجه کش بو در بجی اشتباهی از مافی کردا خودی در کمن باز مافی وانی زمان خودی در کمن ملکی ده ترویجی کردال ویرنگی لنری داخواز وانی سیاسی هنه خودی در کتنا توبونا خوا داخواز وان و در باره ده داخواز وانا نتنه دبله ام بیجن شانده ده دبله زمان تنه ده وقت حکومت ده خوازه بکردا بده قبول کرش بر وی کیجی اشگلک آلیا اشگل کرد به تایبت و اشگل با پروژلات سوری جی بگلک آلیا وقت مدافع کرن لتی نرید. بله باشه گلک چاودیر بحثا وی کیت کن یعنی مترسی گوسا جی هيا اف چتا اف گروپین چکدار و به روجاوای فراتی نسکنن و بری خوبدن روشلات فراتی جی هنیک چاودیر بحثا وی مترسیت کن کو بلکی عین عیسی حیات تبقى جعلين چکدارن گریدای ترکیه بخوازبن و ری قد بکن او جی بکن لو تفگره هون و نرینا و چاودن الخینن یعنی بگم على ویریشا که چه دولت ترکیه داگر کرج به که نه دوره و دست به نه راست به ایریشه ده هی دخواست اتفاق ده آدار نچه سری ایریشی شیخ مقصود و اشرفیه کرد پشت به نه دیستاج بره خدان ام بجنب گودوان دتر و باجانو که دتر روجاوای فرات و جبرگ چته دولت تر حياة أنا جي بلكي بشكلي بناف تبني هذه حكومتها دبكي بونه له هنا جي راس برياري دولتها تركيا داگر که لگوری و تفگر دیگه نداره دولتها ترک دم زخته کی پرنوزل سر شته وینا لالیه طبقه لالیه رقای برسه کی طول بداین شته وینا لده هرمه تک بچه کار به هرمه نترج مل سر کانیره ریشی تمر بکه یاجن بله گریس بید یا داگر کری ریشی عين عيسى بكي ريال سر كوباني ياجي ريال نفر طبقة ورقادة وكوباني دي فيري تخبن سروريا خوا وداكر كرنا خده برنجكي ام لدنا رنج اتفاقكي سياسي وقت يخويا كرن نفر تركا واسرائيليا دي كواليسيون جاليه كيف لسر سوريا يعني والله انه مداخله سوريا كرنا نفر وناد اتفاقيه سياسي تخويا كرن جهية باشور سوري تسليم إسرائيل كرن لبي درجة تخصن بارزقا حلب بتمامتي تسليم تركا بكل تركا وشتي خد خص فرصة بقرن هنك هرم ترجي بدست بخر لنرين برخدانية كي برمزن عايش بربي كيجي از بجم هاجر جسي وانا درب كفو وتفسير مكن ويريش لكن برخدانية برمزن جهية باورم هنك زغتك كواليسيون جي درت كمن دافيان درت كمن وكان برين بيشيا بلان كبير يجي بقرن بله باشا بشتي اوقات شر و پفچون و افقاس يعني اف بن بيكرنو تشتين هوفيتياك و اف جروبين چکدارت کن بنيرينا تا وگرا لپیمانا ده آداره و چاو پیکان به يعني من باور بقرا ده آدار اتفاق ده آدار چه بدنا برا باكور رجلات سوري وحكومتها دمكيده دبرده قالك انسان جيبه خوش دزداي شيء كتير برخدانيه شيخ مقصود نايش بير كره سوجي گواچتا دائما شانش گله باكور رجلات سوري ناي قبول كره لي برنج اتفاق دتر ياجي شكله لسکرنا ما في گله باکور رجلات سوری دستور سوریه ده تبلیغ کرنا وانی در وبریا سوریه وانا ده باورم اوانا همو بجبینا ایرو گله هولینه تل دارخستن انجام به انجام واجبین آره پشتی واجبین على سر روی عربی مرو قرب بهتر بنرخينا لريفامريا خسر هذا سوريا ديمقراطيك لحمود اخوانيه خد ديار كرنج او بديالوج يرنا ورينا دم بيشا كشدان النشجري برفرا درب كفن وشر وبفچونن برفراتر نابرا باكور رجلات سوري وحكومات دمكيد درب كفن ودار هذا سوريا ديمقراطيك تمي
دوی چارچوبه ده بردوامن ریوبری خصوص دوی چارچوبه ده بردوامه لیز سوریا دموکراتیک به گمان اره دیالوگ ده خاص دیالوگ هر چی چاره سر بکه اما به دنگ نامینه برابری دما این شکلی سر و هره بینات کرد. بله باشه اف جوینا ایرویا هولره بنیرینا و دی چه باندوری لسر وی قوناغی به پیواژوی بکا دی چه فایده و منفعتک هبه جبو کردان به تایبەتی لە ڕۆژاوای کوردستانی یعنی بگمان جوینه گلهوله ایرو تین لدارخستن جیجی جوینه دیار دبه به گرنگیه کی چاوا جبو کردان پیش روژا سوریه ده گرک به وقت آمدن و دوی که دیشی مساجه کی پر گرنگش همه آلیین دتر ام بیشن کوالیسیون دبه یا جوالات در برابر یا جوات چتا بخاره به گله آلیین کردی که لندر کردستان یک ریزی آوانا هاتی آوا کردن و به گمان ما فکر کرده گرد پیشروش سوریه ده به گارانتور کردن و ریل پیشا و ایشین گلسر گله با کروجلات سوریه تی مشاندن گرد ریل پیشا و که به گرتون و درجه از درجه امریکا دخوازه رولکی برایمی کردی باشور کردستان جی ده گیشتنا چارەسەری که جبو گله باکو روجلات سوری جبو سیستم باکو روجلات سوری رولکی برایمی باشور کردستان جی دوی که ده هبش بر وی که جی وی جوینه و درخستن آوا جوینه باشور کردستان جی که خوی پر گرنگ و بگمان باندوره که خوی پر ارینی جی لسر باکو روجلات سوری بکه تایبت جی دسر بکاته باکو روجلات سوری ده کرد و باندوره که خوی ارینی لسر نور مورال معنویات و لسر برخورداری آوانا رولکی یعنی به تأثیر کی پرمازن و باندوره کی پرمازن جوی هبه. بله باشه و بحثاد رولا امریکا یکر رولا فرانسا دوی قوناغی ده هون چاو دنرخینن یعنی تدیار کردن فرانسا دستپیکا کتنا سیستم بعض ده و هاتنا های تحریر الشام یعنی گیر و وقت حکومت دمکی خود ناو دیگه سردسلات فرانسا دورد خواست رولکی پرمازن بلیز دیالوگا نورا با کورجلات سوری ده برگله با کورجلات سوری به پار دریبرنا سوریه ده نهله و دریا دیالوگ کره پرسکره که گله با کورجلات سوری ده حکومت دمکیره چاره سر به که مداخله ترکیه اجبو به که چه بود زانیم که جدین گرک پاریس نور حکومت دمکیده نونر با کورجلات سوری گرک باتا شکرش بو بره برنا اتفاق ده آداره لی مخابن مداخله کردن ترکیه رد بشاوی چبینا فرانسا گرکش بره که جیتی پایین امریکا ایدی اورولا سرکاش بو بره برنا اتفاق ده آداره یا جی دیالوگ نبره با کورجلات سوری حکومت دمکیده دلیزه بو گوت زیدتر به نرازیبونا ترکیه فرانسا روبرو نمین اجبر به که جز بجم امریکا پچکی فرانسی به رول کرنه به دنگ کرنه جبو گله کی دنگ ترکا در نکوه یا جی ضغط ترکا سر فرانسا و سر حکومت دمکی سر باکو رجلات سوری پچکی سبب بکن. بله باش که احمد دو پرسه من ما پرسه من دن لسر به بابتی یا مسئله پروسه چاره سری کو جار بجن پروسه آشتی هرچند ترکا جار بجن پروسه ترکیه به ترور گلک چاودرد بجن آرمان جاوه پروسه اوه کو ترکان روجاوای کردستان باکو رجلات سوریه ایریش بکت سر کردان هبونا کردان لوان درابه گف لی بخوا بگشتی هون وی پروژه چاو دنرخینن جبر کو جدما کو اف پیواژو دست پیکریه ایریشن لسر روجاوای کردستان هر کوچونه زیاده تر بونه یعنی تزانی بگله کرو ریبازا دولت ترک ناخواست سیستم با پروژلات سوری پیش بکرد وقت مینا که انجیل تبایی سوریه بلاغ به ناخواست هزکی نتویش همه پیکاته یا پیک تیل با پروژلات سوریه به که پیش روز وقت مینا بيتي تل سوريا أوجي بلاو شبر كي جيش لحظة بالواسطة شر خوي دريا جبهة النصر سر بكروجلات سوريا دامش عندن بشتي داعش نري داعش جيب سر نكت إيدي بخو مداخلة كر عفريني داغر كر جريسي بي داغر كر سنكانية داغر كر ليب كتنا سيستما بعصر بهانة وهنجت الدولة تركيا ليش بكروجلات سوريا بك نما نری گیز سوریا دموکراتیک بری خدا شامل دخوازه اند گراسیونه که نبره و حکومت دمکیده
بچیکرین دما دگرکرین نامبر حکومت دمکی ده و حزب سوریه دموکراتیک بچیکرین به گمان هبونا ترکیه ده هرم داگرکری ده به معنی ده به رود مینه نچار جندر سوریه وک شجبر و کیجی سری لگلک ریو ریبازا داگی کارب ضغط کلیز سوریه دموکراتیک بگه کارب چکی وینا دینه و وک کسایت کسی نابز سوریه دموکراتیک جی خود دگره حکومت به و سیستم رهبری خاصه جوته رابش بنده کیجی دریا به واژه آشتی و جواک دموکراتیک برز عبدالله اوجلان دست به کر گلک زخ گوری آگاهی انگیتین بر دست ما گلک زخ داد کردن برز عبدالله اوجلان داگه زخته لیز سوریا دموکراتیک بکه یا جیل رهبری خاصه بکه یا جیل کردا به تایبت بکه لگوری پروژه دولت ترکیه داگر کرد تبگریا جمهوری برجوندی و بگره لعب یک هنجی جبريز وجلان نادي تجبر فيه كي جنب ربي باجو افدمك ساكن جدما شاشه تشني حياه وكا روجا ايرو تي دافياني جبريز عبد الله وجلان حياه ذيك ليه درنكتي وهر دوله ترك راست بزمان اكيد بيجي هجر حكومه دمكي دافاج ما بكرنا براس وراس مداخله بكنا بشر هز سوريا الديمقراطيك وقال باكو رجلات سوري بدن مشانش بربي كجاز بجم او جي ريباز متفزق تكي بدن مشاندن كاربن دريا وزختره تشكي هز سوريا الديمقراطيك دين جبر كيدي نما كان راس بخوا ایدی ریشی هرمی بکه بره دیگو آوانا آلیگر رژیم آوانا رژیم دستک آوا دیگه هم شروعیت اجبام رژیم بس بخینن آوانا گریدای پککینه بشتی که پککی فسکه بشتی استما بس کتف بهانه و هنجت دولت ترک نماش بر وی کیجی نکار راست بخوا ایدی مداخله بکه ایریش بکش برج در به وقت داگر کری اویک بیدیتش بر وی کیش دریا چتی حکومت آدم گیره زخت خود که گبده مشاندن نری که برس عبدالله اوجلان تبر جوندی وانا پیک نانی یانجی زختک حزب سوریا دموکراتیک نهات و پروژه یانجی یعنی برجوندی که دولت ترکیه داگر کردن در سوریا دو فازش بر وی کیجی دی ساجی دریا چته حکومت آدمکی دیریش خود سر باکور وجلات سوری دوام کرد بر وی کیز بجن جبر گنی کاری با انجام کی دریا و به واژوی به دست بقى ایدی دین و هربوی نخست به اتفاق ده عدالت جهر سری شش چله حیا و پروژه ایرو راست دسته دو چتا و دو ناو چتا دیریش سر ری بده مشان بله باش از پرسا داوی جواب بکم جبر کو از جهمو مهوان خو پرست کم دوی قوناغه دا دوی کردان چه بکن به تایبەتی دەستپێکیش بۆ ڕۆژاوای کوردستانت بێژم و بە گشتیژی لەسەر ئاستا هەمی کوردستانی کەرم يعني سر استا قال هجرم بيجن قال كردي روجاباي كردستان حمود نواي سوريا ديمقراطيك مالك روجاباي كردستان تنا شهيد واتنا قندامي واني هز سوريا ديمقراطيك تنا قندامي واني اصايش تنا جنوا قندام دنوا ريبريا خسر ده يعني بتمامتي تبلي نوا سيستم ريبريا خسر بونه تبلي نوا هز لشكري بونه تبلي نوا هز اولكاريه بونه جبر بكش دمله قال كرد روجاباي كردستان ده كرتنا كيفر مازن هایی یکی تیکی وانال سر همه آسن تکوشین و برفدان و هزه نشلری و سیاسی وکی دیتن هایی لی اما یکی تیا پارتیان کردا هبو اوج حیا دمکی و حیا بری دمکی جنات نزانی کنفرانس قامش لحظه در فستن یک رئیسی و یک هلوستا کرد لروجاوای کردستان دوی که دیجی پارتیان کرد کاری و هلوستا خوا بکن یک خلافات وانی سیاسی نرین وانی در حق حدود یا جی امبیجن دبل ایدئولوژی ده بلکه نه کمونی اما حمدان علی کی یکی تیک فای پارتی سیاسی دانه آواکرن قومیتا کیوانی کردی هی جبو مافی کردات پیشروج سوریه ده نقاش که گارانتی بده او قومیتا هاتی آواکرن هودان وینال به دریانه بری دروجا چبینا نبرا انا کسی و پی ده چه بو قومیتا کردا روزانه دانستندنی واد نام حدود هي دفرت یکی تیکی وانا جه و همدان وانی سر روی عده به ویرنگی هنه داخواست خیانی و هلوستی و حیانا دی چارچوبای کیتیه ده گرک ما فکردا به پاراستن پیشانوش سوریه ده دوی چارچوبه ده هي و پیشگیری از سوریه دموکراتیک و ریبریا خاصه دفرت هلوستی پارتی سیاسی کردی به درجه هی لکه که پارتیان پکاته اندتر و پارتی اندتر واناجی جی خوا دناف ده دگرن سر استا هر چه پارچه کردستان دافیانی انقدرت کنن حیانش پاشت اج پارتی و رخصتن کردی
هلوستن ارینین حرب پشگیری از سوریه دموکراتیک دیگه حنا پشگیری کرد روجاوای کردستان دیگه نخواستم ایروژی امچبینه گلهولین چه دبن دده دیار کردن که دی هلوستن کردا همو لبرانبری واتون دروان برانبری وا چته حکومت دمکی هلوستن کردا ایدی یک جارک در چاوا کمکوجی در حق کردا دهات مشاندن اگرم بین دیرو که وگرن زیده ندور تشتێک شنگال قومی تشتێک باشووری کوردستانی ئەمفاڵا بکەن قالا حەلب چاو بکەن قالا باها کۆنکوژێک دەرحەقی کوردادە بکەن جارێکی تر وێڕێژ بۆ بێکێ نەیە داین باوەرە مژمەرکێ هەلوەستێ پارتیە کوردا زەلالن حتا لە پارچەیە کوردستانی هەلوەستێ کوردا gelê Kurd dervî partiyana bêjin dervî hikûmetan bêjin Kurd bixwe wek gel helwestê wana nexira bû dema necatperestî Başûrê Kurdistanê çêbû me nerî birayê wê Başûrê Kurdistanê yê Kurd li beraber bû necatperestiyê çawa rawestîn li Bakurê Kurdistanê me nerî çawa qada Amedê bi hezara bi milyonan sana daketin kolana li Stenbolê çawa daketin li Enqerê çawa daketin kolana li Amedê her wekî dîtir bajarê dîtir rabûn helwestê xwe diyar kirin notderê Parlemana Tirkiyeyê de gelek Kurd Bakurê Kurdistanê yani amana giş dide diyar kirin xwedî derketinekî li Kurdê Rojavayê Kurdistanê heye xweşpişta wana nadin alî heger wê ev êrişin ser gelê Bakur Rojhilatê Sûrî bidome bi taybet eger ser Kurda bidome ev jî hebû wekî dîtir li Ewropa jî helwestên ne xerabiyê Kurda em dibînin rojana xwe pêşandan li beramberî balozxaneya li beramberî sefareya li beramberî سازیان حکومت و ولata خودشاندن کردا کردن گروه داره جان دکن کردستانی یعنی دوستین وانی اجنبی یک گروه ولata لکه لکه کردان وان داره خودشاندن بردان دیگه دخوازی و بله بدنیه بشتینن یا ناف دولتی درباره کردا و ویرشین سر کردا تکرن جمله که جمدرن کردی رو لکویجا دبره دبه هلوست وین برانبری واکن کجیا زلاله دخواز آوینی دەستێکداین نازی سووریا دموکراتیک و کوردان ڕۆژاوای کوردستانی زەلال باشە gelek سپاس کەم بڕێز ئەحمەد محەممەد ڕۆژنامەوان لە قامیشلۆیە ڕۆژاوای کوردستانی gelek سپاس بۆ هەر بژی باشە تەماشاکردن هێژا نها بۆ بەلاتێکی مازن هەیە لە سووریە پشتی کەتنا ڕژیمە ئاسەد هینا ئەv ناوچەیە ئارامی بخۆڤە نەدیتیە حیا داگیرکاریە بەعس بوو ئەv خلاص بوو نها داگیرکاریە کۆمێن چەکدارن یەن و بەرێ هەتە شەبوون gelekî wan داعش بوون نها لەسەر نەخشەیە دixwazim ji wera behs bikim çima ev grûpên çekdar bi pêşengtiya Tirkiye dixwazin êrişê ser Kurdan bikin bi taybetî Kurdên azad Kurdên nasname azad Kurdên xwedanraman Kurdên ku niha dixwazin xwe bi rêve bibin sê bendavê gelekî girîng heye gelek cara we behsa Fratê bîstî yanî dibêjin divê ji navçeya Fratê vekişin ev ڕووبارە فراتێ بە باکووری کوردستانەیە ئەvە چەمێ فراتەیە و چەمێ فراتێ لەسەر سێ بەنداو هاتنە چێکردن یەک ژوانە بەنداوا تشینەیە بەنداوا تشرین یەک ژوان بەنداوێن هەری مەزنەک و کەهرەبا یەژی ئەلەکتریک ji بۆ گشتی ناوچەیەن حەلەبێ دابین دیکە لێ پشتی بردومان و ێریشên demên borî çend salborî ku li ser Tirkiye li ser Rojavaya Kurdistanê li navçeyên kantona Cizîrê çêkir ji ber vî dîsan gelê herêmê bi taybetiya Bakur Rojhilatê Sûriyê neçarma piraniya kehrebayên xwe ji bendava tişînê bigire yanî ev cihên ku niha ez behsa wan bendava nebikim ku her sê bendav jî bendavên kehrebêne elektrîk dabîn dikin bi rêjeyeke zêde yek ji wan jî herî zêde jî bendava tişînê ku پشتی شەڕێ ساڵا پار و بەشارەسەد کرد کۆمێن چەکدارێن هەتە شە ێریش کردن gelek cên wî ji xizmet ketine birastî bendav zirarێke mezin dîtiye berî gelek cên wî ji xizmetê ketine bendavek dî heye bi navê bendava Firat li ser Tebqayê ev bajarokê Tebqayê bendava Firatê heye ev jî bendaveke ku elektrîk û kehrebayek çê dike piranî kehrebayê xwe biçin navçeyên Rojhilatê Helebê û bi taybetî başûrê Tebqayê و هەنێک ناوچەیەن باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریێ کەهرەبا خۆش بەنداوا فراتێ دابین دکە ئەvە سێ بەنداوێن gelek girîngin ku em bêjin komên çekdar dixwazin ev bendavane bigirin ji ber wê jî timî
فرات چەمێ فراتی ڕۆژەواواندا بەنداوێکە دن هەیە کو ئەوژی خۆ بەرێژرا دەگوتن بەنداوە بەعس یاژی بەنداوە پشتی ئەم بێژن هێزین کورد کەتنواندرا ناوی هات گواردنش بۆ بەنداوە ئازادی بە بەرێدا هەیە دەما ڕژیما سەردا پاشی دەما ڕێڤەبەریا خۆسەردا هەنێک کارتێدا هاتنکردن ئەوی بەنداوێکە دنە بەنداوە ئازادی ئەف سێ بەنداو شەڕێکە مەزن نەها لەسەر تێکردن واتام دکارم بێژن شەڕێ نەها یێ گروپên çekdar êrişên wan ji bo ser navçeyên rêveberiya xweser mesele ji bilî nasname ji bilî êrişa hebûnê mesele ji xwe zaten êrişa hebûnê dikin meseleyê av e ji bo ku ez vê jî bêjim temaşakirên hêja ti carî rêveberiya xweser ya jî hêzên Sûriya Demokratîk ev bendavane weke kertekî fişar wek karteke fişar li hember çekdaran li hember ev navçeyên Rojavayê Furatê bikar nanîne di dema şerê Helebê de bendavê tişînê bendavek ji wan ji kar ket hêzên heteşê gotin wa yanî hikûmeta demkiya Sûriye got hesede dixwaze ev bendav wek karteke fişar bikar li hember me bikarbîne lê paşê rêveberiya xweser behsa vê yekê kir û pirsgirêkek teknîkî têda çêbûye xelelek bûye demekî kin de çareser kirin ev sê bendavê ku min behs kir bendava tişî bendava Firat û bendava azadî sê xalên herî girîngin ku bêguman qenaetê min wê grûpên çekdar û gelek çavdêr jî dibêjin cê xwe da namînin wê bixwazibin sibe dû sib êrişa bendava tişînê û bendava Firatê û bendava azadî jî bikin ji xwe zaten niha li bajaroka Mansuriyê gelek tevlîhevî derxistine şanên wanê veşartî medyayên wan dibêjin û em ê bikewin tebqayê û em ê bikewin reqayê ji ber ku ev nan naxwazin yanî babeteke dirînkê ye dibêjin em nahêlin Kurdan ya jî sîstemekî ku ên Kurdan ava kirine hukmê navçeyên erebî bike ji ber wana navçeyên piranî xwe hemî erebin yanî navçeyên tebqayê jî reqayê jî niha piraniyê xwe ereb nişînin ji ber vê ev grûpên çekdar ya hikûmeta demkî ku piraniyê xwe jî endamên berê ên Daişê ne yanî di nav grûpên terorîstî da bûne dibêjin em nahêlin sîstemekî azad hebe li wir ku ev navçeyan birêv bibe vê ca tiştêke balkêş ji xwe ev na dawa parêzgeha hesekê jî dikin ew bi xwe dibêjin parêzgeha hesekê ku li vir e li Bakur Rojhilatê Sûriyê ew dibêjin hesekê jî ya me yanî bêguman sibe dû sibe ev mehtisiyekî mezin heye li ser Rojavayê Kurdistanê ku ev grûpên çekdar eger li hember wane sedek bendeke mezin nête çêkirin wê sibe dû sibe dawa Bakur Rojhilatê Sûriye gelek ciyên wan bikin ji ber vê yanî di gotinên Ehmed Şerع da diyar e ku dibêje divê Kurdan herin navçeyên xwe navçeya wan jî ku derê ev navçeyên ku niha ji xwe ev ciyên sor ku hûn dibînin ev girêspî û serêkanî ku dewleta Tirkiye di salên 2019 da wan navçeyan dagîr kir li gel grûpên çekdarên girêdayê xwe ev navçeyên Dirbêsî Amûdê Qamişlî û Dêrek ji xwe ev başûrê Kurdistanê ye ev navçane piranî xwe nişteceyê wan hemî Kurdin ji xwe temaşakerên hêja ji bo zanyariyên we jî ez bêjim siyaseta dewleta behs ev bû ji bo ku Kurdan bihelîne di nav her gundekî Kurdan kêleka wan kêleka vê gundê ya jî bajarokê gundeke erebnişîn da li wir bicê dikir pişa yanî dû gundê erebnişîn gundeke Kurdan dû gundê erebnişîn gundeke Kurdan ya jî bajareke ereban bajareke Kurdan ji bo ku ev Kurdan nikaribin bên bahev siyaseteke helandin hebû siyaseteke qutkirin ji hev dû hebû ev jî feraset û hişmendiya dijmin û dijminkarên Kurdanin ku timî dibêjin divê Kurdan ji hev cuda bin divê Kurdan ji hev bêne qutkirin û divê em wan axa wan dagîr bikin ji ber wî ev na dagîrkirina axa me ji xwe re helal dibînin ji ber vê jî Kurd dibêjin em bi têkoşînên li ser axa xwe jiyan dikin û em ê bi têkoşînê mezin bibin bi wî awayî jî em tên dawiya vê xeleka xwe ya bernameya Rûya Kurdistanê heya xelekeke din şad bextewar azad bişin